अयिंग मणिपुर हेंसी लेगिबा अमुकसो नाइजरी छात्र मैम की पुसीदा सगी अवाब सिथिंग फंगिबा उगी स्कूल काजगदोबा ट्यूशन ससगदोबा मैम अपन बलेसी वारी सारगा अयिंग ममुपुरक सेने खुराई सुंदगी लाकपा वे लीडरसिंग एगुनजे दि तोंगान तोंगान बा सिंगमै माइकेदगी लाकपा उगी क्वागैथल माइकेदगी लाकपा उरिबुक माइकेदगी लाकपा हेक अलाकपा ये मुनजे हाइदिबा जुवारी साबिरिंग स्माइना इनसाइ वारी वेना साजे अना साइ थंबिगी दुआइना उगी फजना फमिनरगा वारी सानरगा सिगैंगमी सिगैंगमदे हाइनरगा शांति पुरप नतना अगांग सिंगी स्कूल काथोका सिंगी डिस्टर्बेंस लेरिबा दिगे नोमुगी चरा तानजगदोबा ये जानापी वनबा सूर चारगे नोमुगी हिंगबा मैमसी अदुकी मति गुवारे दकी इरांगसिना अदुना वंस अगेन आई कनुगी गवर्नमेंट सिंगी तरफतगी ना अपील तौजरी करिगुंबा मखंगी एजुकेशन तौगदबो ओरसु हाना फजना वारी साबिरगा सिगै याय सिगै यादेना वारी सानरगा तौबिबा तारगदी नमो ज्ञान तामिनगनी लेवाक शांति पुरपैसी सरकार शांति पामे हरसु प्रजाना सीएसओ मैमसिना पुनः यामिनद्रगदी कोई शांति कमाइना पुरकनी शांति पुरकदबा होनबदा वारी सासी सेकेंड वर्ल्ड वार बो वारी सारगा लोइसिनगी नैखोगी इशूसिसु वारी सारगा लोइसिनमिनसी सिमाई थमजगे दुगा नानसु थमजगरे ममांगदसु कोई लैगिद्रबा अंगांगनी दुगी थोंगदु थमोई सोंग नुंगाइते लोइना जी सिना डिमांड तौदबा पोट फाव ये फैमिली दुगी येंगाकांदा मागी कदुगी मागी अंगांगनी दुगी लैगिद्रबा अंगांगनी दुगी आई अपोकपगा पोकपीगा तोआन तोआन मफमदा थबक तौवे हाइबदुसु कोई मागी मागी सानबा थबक हापिनबा कैबिनेटना डिसीजन लौरगा लेबनी मरमदी मधु जेसीगी डिमांड नते मधु फैमिली की डिमांड नते ह्यूमैनिटी ग्राउंड मागी इमुंग वागदुदी येंगाकांदा मधु सरकार लेपनी अदुना सरकार से प्रजागिनी प्रजागी पेंदबैसी सरकार हाइबम थोई वारी सासी इंगना अयिंग मणिपुर हेंसी लेगिबा अमुकसो नाइजरी छात्र मैम की पुसीदा सगी अवाब सिथिंग फंगिबा उगी स्कूल काजगदोबा ट्यूशन ससगदोबा मैम अपन बलेसी वारी सारगा अयिंग ममुपुरक सेने once again appeal to any of the association of our state, Honorable Chief Minister, several times, on behalf of the Honorable Chief Minister, akoina kokomi invite tawjari, let us bring peace to the state. Akoi state sida shanti handin hanbase akoi puna mga daita lomina si ading mathakta toina haijaba academic calendar akoi isa singsi loina kaisila an asi singsi makoi de akoi future oigadoribani adana makoi hi si so khara yengbire harga na tangkuni thoida akoi Honorable Chief Minister ki secretariat tagi akoina meeting da makta akoi invite tawjai formally invite tawjai madda home minister amasung senior MLA aniga loinana amtang akoi kokomina pambiriba mayamgi adugumba wakalon adu koi tanana bagida makta akoina kaujabani adu kauba duda decline tawraga koi lakpi hide letter sida leire media da su loina ayamba phongbi graba ngaktani adugi matungna ngasigi asigumba rally asi yamna democratic oiba yamna non violence oiba maongda pangthokpigani haidana akoi violence yaudraba democratic oiba any kind of protest the democratic country amagi state amo oibanina koi sarkar na ayamba da tolerate dum tawjaba ngaktani ngasigi rally gi manungda Honorable Chief Minister na from different sides different live people ngasigi rally du da yauri punamak la kanda Honorable Chief Minister da makoi feelings praja gi apamba punamak singa do Honorable Chief Minister na group punamak do ngasai pung amadagi unaba hobibani mayamna thambirakpa mayamgi wakalon mayamna thamoida singnadra leramba mayamgi thamoida phau punamak singa do yari makai Honorable Chief Minister na mafam asidagi ayamba unaraga loina hanagi bang haktani adugi maraksida akoi kokomi gi members sing khara la akanda
memorandum ama charter of demand 7 wahang haijaba tare demand nate wahang tarit yauba adugumba memorandum ama honorable chief minister gi secretariat pibirami hujiksu honorable chief minister invites the respected members of the COCOMI to come to the negotiating table. Whatever every war khudimaksu table amada phamma kanda loisin manga haktane. We cannot just neglect any of the association of our state. Honorable Chief Minister several times hujiksu on behalf of the Honorable Chief Minister akoina COCOMI invite tawjari, let us bring peace to the state. Akoi state sida shanti hanjin hanbase akoi punamanga daita lomina si adu mathakta toina haijaba academic calendar akoi isa sing si loina kaisila am asi sing si makoi de akoi future oigadori bani adana makoi hi si so khara yeng bira harga COCOMI gi adugumba thorom kaya sing adu matam khara ye thokpidana Manipur sida satri punamang sing si makoi gi future se asi tan bada koina khadang mateng pang bada akoi sarkar da su mateng pang biyo hai na mayam thamjage